Njengoba indvuna yenhlala kahle Lindiwe Zulu imemetele ukuthi kutawucala kusasa kubhalisela imali yesibonelelo salabangasebenzi. Sinibutile ukuthi ingabe senikulungele yini lokubhalisa. Ngikhala ngayo kakhulu mina ukuthi abantu basemakhaya isikhathi esiningi abanawo WhatsApp, amadata, inetwork. So nje kuba nzima kakhulu ukuthi usebenzise le ndlela leyo uLindiwe Zulu asho ukuthi akusetshenziswe yona. Sele ndilinde ukuba kube ngomso namsasazi ngizokwazi ukubhalisa. Waze wasinceda urhulumente wethu bo. Kodwa sengaske indlela lesi siyifumana ngayo kungenziwa nangendlela yasebhankini ingaphelele kuphela eposini. Mina ngokwami ngibona abantu abaningi bezoyingabaza ukuthi bayibhalisele ngesimo sokuthi ke abanye bayibhalisela bangayithola izibabe approve ukuthi ke bakufanele ukuthi bayithole le mali. Abanye bayithola kanye enye bangaphinde bayithole. Le mali yakahulumende kunabantu abayidingayo ngempela abanganalutho. Kodwa kunabanye nje bayayibhalisa bayithathe bayidle nje kudedengwane. Mina tonke tinto kimi setime ngemumo sengilindzele kona ukuthi ngi-applyele nayi imali ya 350 ngoba sukela kwaqala iCovid-19 angikaze ngak-apply. Ngilungisile impela yonke imininingwane yami futhi ngijabule kakhulu impela mayibuyile le mali ngoba baningi abantu abangasebenzi izobasiza kakhulu le mali. Siyabonga masebesinikile indlela u-applyela le mali. Nakuba ingesibo bonke abantu abayitholayo abaye bethola ukuthi bayasebenza bengasebenzi. Andizilungiselelanga into endiyilindeleyo qha ukunceda abangakwazi ukuyenza ngoba mna andixhamli kuyo. So ndawuthi mina ngale yami ifoni ndincede abo bangenazo ifoni for ukubhalisa like abantu esebekhulile abasokolayo bangekafiki imali kula minyaka yokurhola iPay. Lena ke mbone babukeli SABC angeke ithwese ukuphendulela ngayo.